हुँदै रथे स्वाइगु खजा देखेको ज्या कोचागुदु खजा देखेको लागि श्री पञ्चमी खुनु विधिवत पूजा याना यलय बेला क्षेत्रले खजा देखेको सुरु यागु खस मंगलबार देखेको चाका पूजा यागु ख थोयान्य 2072 साले रथे नुगु खजा तगु खस अनलिपा व खजा सिंगुली 2073 साले मेगु नुगु खजा तगु ख चिन्निदय छक रथे नुगु खजा छुइमागु चलन दुसा थुक्सी पुलाङ्गु खजा न ज्याक्का फैगु अवस्था मधुगुली चिन्निदय जात्रा मखुसान खजा देखेको ख नुगु खजा लिसे सम्बन्धित ज्या बाराही व बौसी समुदाय न यही मेन चाहिँ विश्वकर्मा वो पोएट्री वो चाहिँ ए ओके विश्वकर्मा पूजा हुँदै हैन Lord Charlie has told me. Charlie ya kira sunamon ya sunamon. खोजे विश्वकर्मा यो वाला गाल गिल्ला दबो मनो देल अंगले क्या होगा दाइला के बार बनाउँ दाइ भयो आयो छ कहिले जानु पर्दैन अनि कहाँ तो बुंगडियो यो खजा देखो ज्या चाहिँ शिरो यो सिद्ध पूजा चाहिँ यामा परम्परा दु वय अनुसार चाहिँ यहाँ ठाउँ पूजा चाहिँ जुइट्यौं ख चिसो चाहिँ ठो श्री पञ्चमी दिने चाहिँ सूर्य नौ करिब करिब चाहिँ 1.5 महिना यो ज्याइना चाहिँ ठो मिहटको भित्र चाहिँ शिरो ख ठाउँ चाहिँ ठो पूजा याना चिसो चाहिँ विश्वकर्मा ड्योइ द चाहिँ श्री पञ्चमी दिने चाहिँ चिसो साला या ठन स्टाफ नै नाट्यो ख आउ ठो पूजा सिरेका बनी यो चाहिँ चिसो सिका बिया माथो ठन बलि न बिमा या चाहिँ विश्वकर्मा डेठा छ म ठो पेङो घतले पेमया चाहिँ बलि बिमा वो बलि बियो चाहिँ सिका बियामा सिका बिया ढुङ्गा बनी चाहिँ वो त्यो विश्वकर्मा ड्योइ द चाहिँ नापा गठिना हो यो ख वय अनुसार चिसो चाहिँ कल जोना वो ड्योइ द चाहिँ तया अले चाहिँ चिसो लितेङ्कीमा छमेस्ना चाहिँ सुकुन्ना व तुफी बपुना वनिमा फिटा थी मजो नवया मजो लिफसे मजो अठेना चाहिँ अठो विश्वकर्मा ड्योर गाडी बारे नायो यो छे
तयार यो ख अनि चाहिँ लिटेङ्गु परम्परा दो व अनुसार चाहिँ हान्छ यो चाहिँ वो कार्यक्रम दुई अच्छा तो ऊपर का दुनिया तो सिका हो था तो ऊपर का दुनिया बरो ए दुनिया ऊपर का पिन कार मार खपले चाहिँ चीज अमलेसगंज बाकी चाहिँ सिंह यो ख अन सिंह या चाहिँ तो कोई सिंह हो और देवाई हो तो को चाहिँ कुछ संसार तो व्यवस्था यही वो अनुसार चाहिँ थपले ठुलो अदो ठुलो बिग्न बाडा चिला चाहिँ अर्चन ठुलो म रथया पेचा खचायत लुबुया लुप्त सम्भार हरिसिद्धिया क्रोध भैरव टीका भैरव व इखालखुया चन्द्र भैरव कथा कागुया अनि गुरु भैया मनानीगा तेजना भैया मामा तेजना भैया भैया आउनेहरूका लर्डन लान आठो छौ हजार गाडी चाहिँ लुबिचमपट्टि संहार भैरव ख अले चाहिँ अनवया चाहिँ हरिसिद्धिमा क्रोध भैरव अले छम चाहिँ टीका भैरव छम चाहिँ इखालुकी चन्द्र भैरव खास चाहिँ जात्रा गाडी चाहिँ बङ्गलिया यो 9 वैशाख 12 गते ख उखनी दिने चाहिँ चाने चाहिँ साइड पूजा ना केयर गते चाहिँ सोल्दै अले 27 गते दियो रथे तया चाहिँ उयो चाहिँ पेनुली बसाली परम्परा दो वय अनुसार न्याउने